West Village, where love shines through. Oy, malungil itasil sa ilang por Marcel temela ako si Sakla. Hotel mereka sulu mas tunin. Ya program mo kami dal itasil sa Madio Sisiu gi maigal nam mombrek. O kaya ka kuma mal di mo nga suli rabe kul time ng artiang Jackson Henry ngirmang. Lagi mereka suli sa bambi ng tablo all tao do swede gili la to do para buluat ako nga begit. Yang makambe sa di mo facilitator tiyan program ng six. Ang kwan mereka suli Ilmeriti ako doon siya yung mora siya, kung wag yung blood harin, bal mora subject tergi. Ito mo na dalo teder at sila tatsigang. Malungil suelbe Joel ka makambes proses. Silo mesa news hindi kim pasa typhoon super typhoon mawara kwang. Do mesa siya sing mar otherwise masing dimla ka adal mad hindi mostra some property damage plants malim lorio. Di kita audoswe nga kam lekera guama pan manitya. Siltal warnya typhoon within 6 months after that ablura kwama morngia agidale economic boom construction boom. Seguida ku kungir trigger nga rigel FEMA mateng finance agero gul blay maktora abs blay trigger ada miltamal mang. Seguida ku tara cancellation mo trigger ada wala nga diri nga rakwan sila kam simbay help is on the way. Sokal mo iwit yang buto ko ra am southern iwit toram rigel. Yang tingel former president Rahuri Pink kala Manuel Quezon. Kaya mal famous rubalet mga kila imol bulura Rahuri Pink Quezon City. Name after him Joel kama says. Gal president Luase. I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by Americans or foreigners. Because however bad Filipino government might be, we can always change it. Yang amal kloa bulgul toy le kita direct mala klub la lagi le belul ngaru ergib. Jadi nga makate travel democracy na mula government tiril mo intact emrail yang ngaria udil e obang. Jadi tiril ngaria army tir ma air force. Mang tabangan lagale to ko nga gidele former president Rahuri Pink le tira do syo mi rubak namo kluang erablu mo semana to foreigners nga gal government tergid aga pulwase instead al hire til mo bredergid dial makita da hire til may medid albaisor di was lang artiang John Kennedy Galbraith ma Stuart Beck etem otherwise rigid sa ko tulo mo government tergid didim na kalbon bredergid. Sige tara udah setikul metira ulawla se mal kloa bulgul. Isa domes Rahuri Pinge atara problem metira manamo kloa gagidele political dynasties ma cult of personality. Se bulgula ndio si civil family am lat mura government editira randring. Magagita statistics Ang 7 president Rahuri Ping adi imol family. 7. 584 politicians adi imol family. Alo bin tul family. 42 senators adi gawad adi family. 147 representative adi gawad. Mang tianga kumisingi kita tarvela wala the careful. Yun sen kira do si civil ad. Kada mo run a dynasties after dynasties. Maria kita do kumistit tiga na utul adra bulu ngaria skilled tir. Betul participate ra government tergid. Sida tara udaslen Gumesingil Maria opening ra a Senate because Senator Shyam Lamrael trigel mora pola giril trigel lo tuniteo do swirk mase ali lega da start bukti isen kura ra del monge obesa adel ngaria skill tir maungil programmer tir. Sige. Anyway, adi last el comment nga kakmalwase malungil awrelir trigel negotiator ra compact ngaria trigel of course ngaria diakal perfect awrelir hindi tamlada bersele udo demle 400 million na mo 900 some million malungil hindi tiraw di comment nga kasi may lakadasal mal tuiraw do dra compact so lang it continue lumgugura private sector dos pera ungilla ma friendly regulation ma speed lo to da permit ma license
Tiagi the end of the day, kailangan mo lang private sector rin, depend ra grant magiging do compact. Another 15 years of our table, United States gonna ask us, what have you done for you lately? Makti mo sagid mo morawlaw, a reminder policy makers sagid say, don't forget the private sector. Ito respect ay galudo del murula infrastructure, wal masisi ay gagid le rogol do mul do spe, umgro tel private sector ma free enterprises to margid. That's my message. So ancora o teo si musina ngara subject nila al telgi be muktubura. Ela saygidir sel kardinu tiar tora compact me o mesringin wasi tial bladong ulme yung about the relate tingin mo ra economic development yang ara ko ra sabi del mesara al sile. For example, sabi del ding utelu daw del me wasi ngaring ay kel 5 million al mora infrastructure, another 5 million al mora infrastructure maintenance. And then ngaring isel 10 million for the next 6 years, say sel mora alone. Ay kale edul medru daw darwa ko bit mana. So igaya ako mesel ludaw del asabe del agora mile. Let's say for example, kada kamlatat sernira marula important da rula rail identify utum rula rail mora igay gitu. Le kita mtengero ase sel sugum kada open ra basyol arnya construction ni home construction se mal igay am sisi siela era rami sel sugum abulu amo o klo o molotri di aku tio mesek ti igay to era akampak te o mesel ngi wasi mang ari gay gi yang arnya leng sel aurera kabalment so far rato ko era economic development engungil ay kang awil bil blaro hindi ko sel area ra kada kadrulia corporate registry amok te karnya attract akong balira outside raigal me spare belaw establish a base tire per sel annual fee mer belaw license fee corporate registry arbitration bila sel sugum arnya ka akong bali kal kautok belaw kung bali ra ung investor sa kamar kung bali me establish a presence sigil belaw India kalau bagi yang saya awal kora mesti ra confidential sa India belaw am lagut maklian luul menjak dulu sa investment tergi dan jakal quarter belaw ngarnya ilak let's say kito spera sel la internationally recognized arbitration system ng spera ni siya mengdirect attract foreign investors kadira ka melamor tokol bakpat stable coin ma yang to kay gel dim dera push to is sa presidente ng oto so siya dia aku mesel cook tiar administration agit mokle di ala sel mungungil cook tara to ko ay ga sabi dalo say hindi ka dim dalam yatane po morit mangi ngani sabi dalo say in the mid to long term member ko sabi dalo mo realize sa RDL ala boringi mala hindi sel pero na kampak nga kasi lagi red tial to ra kampak to direct help boost the economy la bulur belaw o makora dir ka trial o meslo kasi ngara ko sabi ng mul connect ngil mera economic development ay kita le 5 million amora infrastructure mal asya ay gel moralon al asya del malharo alon ay gel udaw ulgo menja kampak tam le malharo alon and then the divert del mora ay kita le mutas misi tokora housing tokora agriculture tokora aquaculture ay kita hindi ugti siya gidi para so dulu tilay yak balung la point tra ka kambes len mara agel udo the only udo the ngartel compact the mesingil selbo help para private sector agel more infrastructure dia udo the more bang dia udo the more sovereign fund by dia udo the more entrepreneurs mar dia ka masay oy di agel infrastructure ado ngitra policy maker masay asku mag infrastructure and rule mongil especially aral madengi
agigida le sewer line, agigida critical. Sewer wala agigid investment as el private sector as el magis. Then basic ta domi sige kam na kamla uwisel. Egil udo del lomi hindi ka udo del morabang. Alia over FSM yang namor niya sovereign wealth fund til. Etiya gulu sige article atiya bela about 15 years ago. Several time at mustiga FSM al adi muy waigal ba bilangay dem subrigid. Uso lagi opena number niya riril ngarniya gagi del malungil investment ma financial program til mang yes maral tukoy infrastructure amal critical ngarte agi dele udo dra kampa. Hindi nga ang bay malungil kam lamo touch ringin si til agi da tapigel kum dasol sakal mo masadar ngi nga ka amlara mayong eli amlar selon dibil marin siya president ma Caleb Junior ma giray ma Regal Hersil di tamlar sel saingra igara lugile ra sa Monday me malungil smodi di kalingilu kapir sel el 20 pesos el contrato bil saingi di kam super ngim kam mal spegel mo gara al sel ko makail to por alla hindi tiagida ilgibil agirekal mo smodi lugu mesak mo nungada dur eli emro auriu le tamno malang batinge ka president makaleb kel toy tilung de yakbe ikang ito udengwa adam mera kasus tapos toy mengla klop tutulak tikal soda kal wase aka masaw sel kapak lengari aklam dengan akal Mgu ay sa bulu tigal adria kal mel sel tam 1981 nga mle other sel political status commissioner belaw malsaw dara tegid el compact el Noram Rigel mitra Adam Rigel Hawaii metiang masaw dringi dire ka sa 1993 nga kamle other sel lubong commission chairman ningi vice president kuniwana kamural mle saying sel last el dosen kuam agor de parte del compact de semlo o ulm no se bedel mo compact ida mo urora 1994 mo se bedel wase ngaringia kemo dengan ngakan meng sel bogu sa de ngia ulm aklo to tele sel de bor waite gidel el ngia el atial naringi ra el al sunday se nomro sunday se sel compact da se sel kotel trim ay merak ikat mo masad tel compact rogi ali siya sa mo masad nga ikir rogul tetelel imergo ito kunya at kuraw do miselong eder rakam kat mo masad ni miselong war 40 year kat mo masad ni meng ngara sel to kunya at kuraw do dilengwat yagid sila gim nga negotiation ng manro platak wase ay geludo der adam digela miskit adi kal enough manggagimle argue lo sa ikaludo del gimolay ulngila blumam ligim lang wa tao maut mayol temes kemiul bomos per ngira ya kusular el defender me adam defender mam no betul ali tial al abgatak lo sa me adam defender mam o como defender mendi como sa almonia mata kita el defender kemiul lengway sek me defender mam tan no mereka ngolong mam magi hindi ko ma tilul wasay mamadia ka enemy mamtel blulan menglo segi dilurtil wase miang liura so omngutial blura ikal yunsra 1946 semongra ra micro research ikut belau ikom tilul wase agi mospe ikal ibom mok legal yuns mospe el dingi il mok la gezairgi il doguritzel blu ide gambrelin merela ela kam amngim de tiang kami aso mi mutul de ospera bluma maul mo wase auriura tum e merraga bom sa de tiang mahul ko tingilaw do sa ko tulom sa 2010 belakad mo erat yagida ay gelu do tingilara naktilura mo tekle belaur eli lose ay ke ay dart mo ko 2 million ay ka mal toglo do meng ay galu do da ngaringi endi tigida goksel ilmle tilil wase ngaram ka malam ka sa FSM mo malara 3 billion mamasyal mo melara 2 billion. O, kita melara less than 1 billion. Egit, abladali tiagit. Brigel amla otekli de los sisibit, seldo ase Indo-Pacific, el teletara omgat moklam kamad, el masap akram brigel. Se dim la dosada sa temela dosada compact 1993,
narito manariti dim la omsado rose kad mo sois se mal dim la omsado defender kami wa sugum mo ne ulti kami kami ko defender kama ela kad la mo sois se magu besi kad la ngod iampa el mutel tam tial lel saing ringira New Guinea awasen extend sel tial mal mel 15 years tiam la ko mengtil mo o 20 years aken kad la ngod iampa mengabla tak sugum kad la ngod iampa ingire del buk mala ral seigit le kad la ko ringi tel le sugum kad ngara 15 years esel el atui mai merak ngara 59 million dolar atarra Poltu ni polu Iraq kada malara 44 million. Kadi ngara o ude kada minus. Meng agulu kornya wasing meng dia kasepeda wase ela kita mla soi sebra. Makamatra uldi kada tolong lela bigel masina. Lel bornya makamatra kita kotolo boys. Ro FSM ada kal touch ti. Mak question wase ngaram ko namo soi sun mortian. Imero ko kita abla maksayat ti. Ela itu mo komplari estilo se temo mlo las ngota basorgi de al disela ada igama hal paliur gidra ikaliun sa micronesia mereka atau rakul solda gida ngara se to kami se ngara crossfire kita ngara abatal all desel kotun moria uldig le kita kotun mutu ada sinama kita 4 hours from Sina YFSM 5 and 6 hours mawa masya ngara 8 hours begida ngara ke ngaul Tengah malam deklarasi orang lah. Kira itu betul. Dia akan kestera population, mereka akan kesal di Selayun, value lagi. Lah, maul beri arung lo mesel el kagari ortir. Kira itu gumdas wasik itu mengarba. Ela big sodi tiagi dera, atlet tiagi luron naringi dah last week mela albit. Tial sel MOU bersaing di Los Angeles. Adi tiel lela papir. E berrot lewal buil. Tungul me last week lo oti, e mereka 11 o'clock, 4 o'clock itu mora rumud saingan. Tiang kita kontrat, e guk tiang saingan tiang, e gul suyo kalau malu gile mo saingan se di regel dia kalau make sense, di regel dia kisah. Kita ngaram kedua tiang agreement kita mamrikel, el moral gile ba saingan ni. Oh, el guk tarablu. Kita merurar mulam rigel, igel omrul dia make sense. Di tiang kita imol tukul no, malungilar work ng Eli, rawasi. Temo tial marapuay. Tial lui el pace el babier, abol ay singin marapuay, ya ulbira lulaw, amo ko ngeri. Ako mesig na imo tukul, letra no mo tingin sel sung maseneta dimlakal bol oldera ngulmud. Jadi nak posel meeting MOU, itu belum tinggal luasnya. Tiada lagi bolo tengliat atau belau, lagi bolo ngak ngira senet, lagi bolo tengliat ngeri, ini kasih ilmu tu. Aku dah segi kita, ayam makmal diolingi tinggal bui kelongrar tiada tu asih. Tiada kira atau belau mau tengai, kira senet ilmu ngeri malu benda mahaus, leklot tu telit tu. Tiada tinggal atau belau, sugum guk tiga tempat sengkior ngi. Lekat tim atau asal kiol melakukan melamun dia kampak, kisah kuk ngeri ya, podo dengli, marah atau lebih ulang ngeri lom tergit, tiap kloklet, tiap future git. Tim busai git, ngari ya dari kalau masalah ni kuk boleh dah ulang lekor. Kamu ya? Dia aku mendaswe again back to the point you were going masih tial the compact basically tiang defense treaty, international treaty between Palau and United States. Dia kal purpose ringiya to make Palau financially independent. Sir ada tigil adal udur tirim la analyze ringi. Akmasin dia kan tilangat strictly udo del promise kamiu. We keep the government afloat. Dia kan collapse. Mas ela berigel continue deal with you like tiang defense treaty. Ulak emphasize it masin meral gire del lo mesra private sector gire continue amawa rogur ral rogi ungi mo blow traga gid le private sector. At the end of the day it take that is in welau dia kasi di depend ga gid do lo meskid legang through so many years 20 years from now inflation na mga rat pero para gid do sula Kamu habis. Ya igel sel el tiagi de toda la compacta mal importante global
Maraya Rabulu Seguid Ruriora, direct el important understanding ra Why siya? sel gora kaumrang tira to tira ngare ungel ako to important sel ruli mal mo important ay gen uldas sel urior el wal gora blol tabrangi mergo ut maklit ay gidal agreement ay gidal $760 million 이게 for example tiang ada tokal ada okel gil tiang Greek ngara ba wasi ngaram dim la kalwa hospital lot tungira alse ela ada blua se mal legitimate question ada blua se tiang le important priority nglar alser aldu ndia kal ubo kom ngil betil ada mereka dimna tiri so say gidel ay gidel lo so del tial hospital ay gidel ngil lo ada blu temo understand not to sell wasay sell cook mle sakseng lu spe ngi negotiating team amlo dia kalau sisibi ay kangal amla lo ngil ore di say gidel sell sugo mangani ay gidel mo den ali sell hospital gidel ngarami yun so senan midnight ri sen amle open 25 million. 25 million. Asia ulkom kata RRL ang adjusted for inflation tiadra na budo la By the way, similar part sa negotiation na. so say git era sa ulkom kata maring afya ka udu del hara orngi mal mo say tial mal flow era sem la rundown actually sel tamang makitar mo drangi let ay nga naklelam ko wala man bulu sa liga rasmet ay kita malaka ortial ay gal side ringi So, second sorry dyan. ay so mangala blo say tiare lang sibetel digit del moruli hospital gid no avia ka ulo del moruli unless ka to say gid $100 million el modal la trust fund mo to budil me with the maos ringi del do ulo me sa hospital me la gera say how important tial hospital is one of the items el ngiral mo bula tel mo do adra mrike ya negotiating team mo sugdi del wasi mulai important ding sa adu en aquí lo meso lo sempre da sa el viram mo mari lagi ay gay da suwa el moment ngay ya kum da sa adra bela di sur el moment so ay gay da dito siya ko kora di example ra adu narngi ra compact le to ka ada direct to ka question septi so malungil tiay gid el sumtam oban mo rablu e di regal mo olbi ra kalulaw en bato ka igel meeting ra negotiating team olbi adim la ka ti alira adra rablu mes wal temongil mo bedengay tiay gid process amagut maklise gid Nakakaway nga rin question. Yung, tiang blal sa ingir gi. Tiang hala ko tulad, tiang aral blal sa ingir gi. Tiang tuti ada doon mo sa ingir, ang tiang agreement blal sa ingir gi. Understand na tiang blal sa ingir nga already kapim na mo rin US Congress. Mandi akal sabi edel, mga doon nga na krila US Congress. Siya kita, agad clear gi. Siya mo na US Congress. Ngara. Tiang lo sa rin nga, government kita ko rin sa gumiw. Embel ko na, sinti ka kapon Amerika uriyor. Ay, siya. Kerdir mo ada tu, kita kukti ada orang lain, Amerika ada tu orang lain. Lesem nama US Congress. Tilom rang rela kaliber elil wasi. Dir ka bol mereka negotiation, kedir ka negosel tarak. Agel rogu aku karya ultas mai kasu elosis. Seguida lo con sila mo subsidiary lem tok dia hale sa elang dir ngaria te la sa constitution awa sa presidenta negos lo mangela belu model belu elultura advice kan sentra sel ngul submitting in more olbile et mala advice team kan sen bela sel negos elang girira ada olbira lulaul involve tian negotiation sel doseng advice sel consent sel blal saing ringi tira se oy mal ubendia tia girel mral ya ulum problem elang ar adra seneta ultimo monday mai kasi dim nakalo ngali tial MOU tia gidum tira giril involve tiang mal sugu mungkuk tia kala etmol ada du ekuk mel gasal til wasi tiang magarang betot soldas era bol saing esel saing et submit ringin ma kongres rigit elwai sel submit ringin ma kongres Sabigin mo na kongres na Amerikan book nga. Ali kita dia kasi dola may information rigid tel karel tunnel. Kita mala information with them other rogis. Ngari nga bla submit rin mo na US Congress for your information. Ngari.
kita ako tul number tingila dim na katangat tira for your information. Ay kan number tingila ra world use. Mara adalo ngora artial masel 6.5 million na blau to the US Congress. Dia kayo maka 30 mula ka lo. Gaya mo understand ite rogil do. Ite dia adagi del tang. Dia adagi Miguel lagi de sidro tugil at siya dim na kalgeden mo. هلا سل قلت له اللي واسيت هذه سبجكت المرة كونغرس امريكي اللي كو تنجيد كونغرينيت وسال سوكم دي قدك نيري كونغرس جديد اللي قص لما كونغرس امريكي الكونغري Tira iya process. Tira iya process everybody madangel wasi ako ta bela mo madangel dili ra do. Hindi mo ra history ra ko trauma utal merela. Tiya ko dili si mo madangel wasi tiyang ngara. Kita follow up per tiya rogil to ara news. Makadam madangel wasi ka pim na mo ra US Congress. Betum na ko gira Miguel mo to di ang kadermur tra 6.5 billion dollar. Tiya ka dili tilbir. 7 billion Miguel mangarang. Ang nga number ceiling blal tetkia Miguel mergit. Kita dia ka dengel was ngara ka milsa dergi mon mu try delis. Ma 890 million dollar admu mera au deswek ise ya ceiling blal buskar Miguel. Lenda sem bura se 900 million. Atsum tumna initial ra 890 maka di mi second process. Atsum ma representative Miguel ma representative Miguel na ma ok saying ra initial ra 890. دي أمم داش. نشوف إذا دير جوك ما أدو البلور كوسي بندول واسيم نورا. دي لا كمال لورين سرا أقول بتامريكا الأندريكا غير يو سانغري تمو أورا جولاي يسيل بود إيجاجي داس السويس واب إس مغا أوبرالو سي سبيل سويس واب إس ألسوم أولبيا غولا أقول ميو مسرنجي واسي تيا ماد تيا دا باسي سبي الموت تيل الأندريكا درينغاريا تمل in my opinion أقول مس سبي مول opinion رقم understand. Hindi mo rin 2 years loro rin. Expect or be reviewing in 20 days. Tiya ba man nakribelang another year or so. Era sel leadership meeting early. Tim nakal ko ramo maski rahin tamalum dul wasi. Mangaray gel made el dir gila for the next year. Eka tanya ko siya. الأي جيجي دلوقتي تقرأ في مال بلدون ما تقرأ إسبيتا مسكول يجي بلدون واسي الأي جيجي ده سبعة دو ما يجي الفيدرال بروجرام سيدنا أوسيس هذا دو ريلان الوان يير. So ay gaya ulgo mo dum le prioritize ay gem le priority number 2 mo dum lo mereka already tiang yang mergo ay gaya kita more next round na discussion. Oh ya, aku meseng awal saya gitu melam ngakam lat kalau saya sumber atas sana tangul meo so okay. Mesti sebaikang. Ay ngaram nila kasi sebaikang. Sige din sila tigal negotiators gidel mo kasi mesti hindi ka final sel. Sige kita may gumesengin masela sa olbiruli. Truly a joint resolution. Mergo kasi koman masaura ngilo reriu, agi langit, agi urge kami. Mamlu tu patut orang Miguel emosi sama igi alsin. Ya, sel tokor hospital was, sel tokor hospital amle wai say. Sel tokor hospital sinis. Moring sel alda do kun mut man mongir lang sel alda do. Ay gal mergo rak kita dia kalau ketinggalan merur tiar toy. Kaya kan 15 years sila do mo tiya ya problem na serbela. Ma alda do amran to ay sige do singa kata alda do. Kila dim lang atal do ngel mo mutra to dia bil ngel tiagit. Ma elak da ako takadir ko mamsuber tiya. Tiya dia kadil biyo to tiya dia kadil kon mesubir at sila ko dik. Tiya nga paget sila pa blur belaw na next 20 years. Ano ba lula dia kal dimna kal aware tiyan monday. Mabolo subring bringel. Ak madinga sing bring dia kal biyo to. Mang ay gay gidam ni swad rogoy. Ay gay gidel ngat tiya gidel paget sam so da ngari ba bir swad diga katal at durin ben mutel na kukma. Okmo ka mo ramul tetele lauror. Temlom tunggu adu al saying wa tiyan no anu gini samande tingilul mer olbira lulaw. Mesing ilmol mo ngay buku advice til wase ngrasa pa edo sis pro alsil maiga etelmutul ngulmo. By the way, kita dia kata kita lo re tial kita momrek tial tangargi momrek ra next year. October 1. Kita amna sabi edo ko mo titiang aula ko mesra sel lo ko ya gale be wase hindi ka sabi edo ulmol mutra next year. Mailati kita problem era los kada makaran el yo si sa kay gidel toil dul go ara mol mutra wa food stamp Michael betok matokora school may gidel sabel sois betiang aku kumdas wasin sabel ada sabel ma tadakal ado do atara to tiga ditil mga do may reporter gi mang ay al tokon malko ro ka dimla katal lo ngir other belaw mol mutra idris tell agreement for your information dimlel subdir tridar other olbira amre de bela tutaw yakap singit sa ngiringi aklu ko tumas sa skill malugile sa ngiringi
So okay. Oh, I see. So sel adu ngangil for the next year. Ang negotiating team active, yun tera ang tamigal active for the next year. Oh. Diyan, dawal mo Hindi ang maul ma president tamle announce lo si Girel Mornya obi sira compact full time obi sira bet lo si so role gril tiang len buto kay gel kat magil mo sois. By the way, mo mo Tila ang mlan, do emedu, do mara eli. hindi ela ka maloren sir om ngara kabelmenta nan 1986. Kumi ko madengal festival compact tamle sa ingriya president la sabsali nan 1986. Edim la take effect mo mutra 1994. E buto ka silis ra sel dim la ngasel original compact sa 1986 kid mar adamas. Atara tiam larnya ikargin blue. Halgo ay sir ka kumir sing ngaram leul. Arbek la ada belaw lo ngam ngelo sing ngara sel sel bagir. Dimla ka tara time dim kau bang mele mele ma mele mele mabelam no force la amindra game porni. Don't forget. Len dimla ka kita dimla ka bas masim ngewi the time dia ka bas masim len. Kadam le understand radir. Ilang kumdas ra siya. Radra siya netro ko tira ka talangat kan meeting. Tira melmut lam dia ka understand radir. Tiya dia kasi di will wa makamix. Kasi di uwi mamdangali. Pulo rin sinangel economist in milnguyura. Si agel es agreement ngara TV Yang wasi adra Micronesia mar adra bla adra Amerika. Tiya gil to ko military. Yang wasi magara di obra fine printer sel yung yang wasi di Amerika oba ngar public krisi sensual beso. Kita tiyan lam alebe de sigid argument. Makumda sa tingal adra marudringi. Ospelo sige dali ka ngal do ngay. Badi ka bulgul bo do ngay. Ay gel sorry na gyam mo to koy. Lenta di lo gel ngar kampak sa sorry adra belo. Junior ma surangan. Adam natal ka ka gel rogul wasi ka sorry adra belo. Ngani resolution order program na to si ay ka kita usparlam. Diyan mo res. Kita klar kita man mring. Itinal kampak to sa adra ya katari mo touch sa lifestyle adra belo. Diam tiya kita bay ultas wasi. Aktif mo ko ita ka. Ora makro ay ludo 890 million. Galis edel ngwa al 5 million or 10 million. El ngu replace ay gal tax ra PCS stile en 1 million abek 4 million el arraga talvez el tax. Hindi ka may dulu tiya. Ngwa telgi ti al ludo ng member ko to stopper ti al tax. Legda na mo was rogu ile. Ega mal to ludo. Masel 100 million ang mora trust account tamal dia masar kurios tian dia katungul merbelaw ngul investing irbelaw bol seben mo ligara keisay ra business ay kala 100 million makro do malubot ma 50 million mo medela 50 million lengaring ya 300 million ngarabang ram dikere lal si suspend adam digel melengri Ulgo mangaringi lela government belaw mga do ra adra belaw. Lagi tadi na mesir Mr. Jackson. Hindi ka udaw do no sir solil mo statak lang artir. Mal dia mga budget belaw media ka emergency ngil to ngri. O mutal tiyo dat million ming muri sige dal sir. Adat yan dia ul di dia ka mo besa kampak tak murgi do siya udaw do to American Bergin madimora schoolio. Majustice rumiw. Marbulis. Hospital. Hindi ka Amerikaw mga. Umul mo del bilyon di la ka Amerikaw mga hindi ka ngaran makasak lagi. Ay kita kami na tukol gumdas yung nagire la atra. Negotiator Lomes. Lagi pa di Marbulis, hospital. School. Dia ka emergency mo ram kaya siya bay maro ko to mga. 100 million ang marabang kan dikin. Ay lagi to ko hindi ka tanil mergit maul kasi. Ada bela dia tirir dia. Hindi ka klaw mo tirir kire. Ulak pilok mas instead of $100 million mul mora a trust fund the benign investment the ngarsel dia ka control gid ni mul mem do open a sovereign wealth fund gid gid the control silu do invest private sector gid decide what to do with that money. Ila mul to Wall Street and that's the control gid. Kita tial mlamo del rap di mo to lo sigalo dude ngara mo de seguida di mo buli kita tira to ngabul men mo tira Meron dat milyon e kuk mas no el dat milyon e kuk kuwet mo iga. Hindi dia ka di ay samra kita kadala zero Al ma question na wase elang kamat ngay ngari ato ko sa elite mo ko rigid kuk kolab mo kabelment lo se. Kami ngaram ko di om to ka to ko di mo ko kasi ibom ko ngil to ko hal tial to ko ra kapak tiak klok leather ro. may kang Ngat makita to mam umral wase mal giriul madangay. Girin madangli ti ada taxi ma adra masay ma aser sama adra la may ka girin madangli tiang tiang gira future gi. sera ngari tigi de negosyo na kambes Mon Mutra softball tournament
Mo nga nga team look was 1140. Oo. The same version na katuwa na nuclear I see, fusion. I see. It was an interesting time. Ada ba na understand? Ada ba na din nga isip ng memory dito. Ay kan to siya lolo. Hindi ka wasitya mo dito. Madira ka agro wasitya mo. Hindi ka understand diri. Berarti to ko siya di imul. I see. Issue mera. Kaupo nga kambes. Sera tiyan nombre ko tuluyor en maral mle ngila workshop Mr. Henry. Agim larngi ya Mr. Toribio nga mle member na panel. Tirma SP ma Bilung, Paklay, ma Anika White nge redil ngarsele UN Anti-Corruption Office. Temle invite I'm not saying other government mostly at most of them ngara state level governors mas speakers mas staff other national vice president mlase madirek member our board ma commissions ma ministry ngase so mal koramle tial the whole government mlase media mlase Mr. Uludong mlase tia ulak na mention niya malme ungil ng aigel obis ra special prosecutor agit magkliya corruption survey. Ra balur bela wa igang over tamle sender ngin ma email mo ra nga government para private sector mar magklo mar magigray. Tirgay gid amle respondents over 200 sa. Sel maral mle revealing part of tial survey. Awase mulger ra adal wase. Kau ngar kamla observe corruption era sila government ra lurbelaw 86% tertir to kay matelo man basen tertir gay awase ooy agim lang Ngara corruption. ngira mga ngarisel lumsoter ra corruption sa mga terpas mga terpas ra government so aygal lurior omngitelaw daw ma tetadolor angarnya la lo akarabayan ni sel mo yiti say ela mo sabi nato man lala malu ba kamla rep tra corruption ela eting example melang wasem tikal 86% sel lo mes ra corruption en ngaral to tel corruption sel mle hotel 86.5% tertira wase tiagit sel lo mes ringi the use of government property bulgula say ang sabi mo nga amlay mas abla government yang mo moras to I mean murula al sungula patangim ma adia kadil say ang sabi mo low spera at takora abla government moraklen el lolong murula campaign ga gam ay gid mo rep al sel sa gid takora ay gam ela say gid ang herong al got tatlo a conflict of interest the conflict of interest ay nga batokol nga rayon di sel mle ako tel klore ng conflict of interest ta dire lo mesel ngil wasi war adro ngar obis ola baigal lobis setir el wal wala influence ora ola ba kisila obis setir influence for example ndira sabi ola bal murula campaign ola murula meeting mangarang clear Ma business. ma seigi ma dire sexual harassment tangara ogde 38% ma digi asik do betul kay di maral interesting nit kita dia malwan ra mal revealing information sel logger tilo sem ser omwes igal corruption kamle report rin mora authorities dire kan ngara ogal paset sa indiak di mlakatal igai dia question mla segi workshop Yung black lord to tak. ma workshop agilog tialger mastirar panel semtirgal members or participants lo say ngaraw ul mangway say eta mo ya to kasi dili gal jakar adlo umbra government so nga aktual information ng Moscow ya ide ko kosop aklak hindi ka to lang plek al uba galit pun Moscow dim si oo mula la file na ka bomorun ay kita di bebira at ko il maldungal al CLC mengungil yang tiang ngatengah kalau saya kayak gitu information el melatua betul tiang special prosecutor nggak mau mereka ongayan buil meng tiang awal ko ram awal pong ngi rulia malungil el lurior importante que information el bodo ngi el directo spera ngase orsele United Nations Office of Drugs and Crimes
Diregal mle help ut maklitya. Segit tiregi atal sei chan hai dum ngagi ani kawai sa diregal ngarbela larnya alung ut mok larnya workshop ra pol next year ngai lurior. Ablur bela wa signatory morsel UN Convention on Anti-Corruption. Ese ablur bela wa ngara review lenggire la mokte kasi asay ngol ngasi ora igal blue el smisi al ul ra anti-corruption. Mengaring igel gire la bela gutmok engkuk me review wasay lur bela ko ngarang ra igel wal talbid el negire del gutmok la iga. For example, ato ra transparency, ato ra financial disclosure mangarang oy bay gino dimna segi tadi ukti suak ya ese yak mo otiya special prosecutor tiya gitu lungut mok langin sel ku klobol ora elen Kami yang kami terkasih. Ya, dia kita dimlak portion yang di akura di review egel tol milsa. Agum das atara form of corruption. Tora Miguel influence peddling. Ko base klisi adru lem mawasa egel urior uben contract tangarang المرة الأدام سليم. أقولك نقول تيان ديك point راك specific هذا ما قبلي المعراني. دي غير أدرن يوم لقي رنات مسي هذا الواي. أي قال تقرأ السولدا ما وريول ميل قادي إيمول فاميلي يم لاماي. يا كمان ما جي مقرا. أقول واسي تلقى جالس المرني. باي مكاو مول غير أدر SP مر أدر تيرام رول يقال وريول. ديك part تلقى. دي سجي ديا altang agal corruption, the perception of corruption. Self-perception ng irma, ay lungit to ko. Yung adrabuluan mo, yung confidence, tira leadership. Nes kung influence na ka, pedala, a contract, maklong yaw, ilmerabulu, ikamawas na marulim maradam. Safe, to me, to me is a form of mild corruption. Hindi ka start clear, lengit a small community, ding a perception adra bluak mase kama magim lamo oit seguid el feeling as kuma ngara feeling na kalway say you are a victim of corruption sendal why say yo Malway si gabong. ela tara Tapi na kan friends. agum da so tara maklol lo mga darbasal ngaringi da blu law malala ela mal mo blak problem swede lo se sel sugum moy ngre oy gagid ga blu siga adra blu egel klungyam ne giden merikid abla langas mura boge tertin marin masil lidit ela ta maklul ngari bela gide mo plata kartiang lo se to am digla nepotismo sel kungwa adam el mo uro ragablement etia kita ul sel mo adam sel nga adam kola moringim sel jagal titur uro kungul mamrula faklo lo brado uro dan edia kal lungir ruli malu tomeli mo se klungyan mo adra blu lo yak telurela mo dia mo so aku mesti gitu kadang am ere melemol mergi matara akmal di bes lo aislen aku mesti ngi mal gegrel el casino mal maran moklo selar ada ngara kabelmen el adrasio bay usil time ada ngara olbiak lulau adralla mangar olbiak lulau etokta Agum dasung namo kidil wasar adara olbiak gula kidil full time dia kangot dia lo show bay madia lo rulangi di lurior malu bet adara government waya la vice president gal vice president el practice alla ibn attorney general mari private sector tia sel dirga gisab lo waisele bulgula se kau du dra government to bak disi ra kam emerko ku kam ter be ad belau la ke sa be ad belau tax pelom do dirga na sector ko tiasel di aquasit tiasel maral mering le denga om daso se gosok sa tokta lagi mura exception mo toktang hindi gini mo blakatak le mo transfer ta toktang was ali kermur tetial kan so dos per ko dalla dos per kami hindi tianga dia se edem mo meringia aquasit tianga magarang ya mesri mal di maral moklo makluang ikato ko ramrur ka kau selen dia se etak muika Ela Jackson ang aramo. Hindi mlaka subol wajah mengaria tu kalau dulu kasi helikopter. Kirim na sila mengaringi yang kami tu magi ko sosoaw ko tungar office. Saya ada radio melo tu ko. Kasi era ang kami gramo na helikopter. Di mil moto mil soy sura siya. Nakabay sige kita sa yan. Di ako tumlaw mil gan friends. Di mo makita mo kung kita lekad hara imol atralla. El meu rora blur belau le lon marak. Awal ora lang awal sirkit wasi kumya corrupt society.
Sem message ra SP mergit. Ani game kot man lang angul magada balgor gidi. She was doing her job, all complain was yang song sa rak marang. Ding madel erul boy lang maral. Ga olgum di liter nga erul ram na mo tene bakari. Why say? Ding madel erul boy lang ora le bader ringil was ya. Ne try to solve that problem, media ka ad solve ringi. Algo ay sir gumil was constituent gumil o kal basin tir o maral was gumil adra government bela kora. Siya message ni. Number 1. Number 2, ako tel dangerous el part ra report ra corruption, a report ngin marubuko marulem mar adrablin. Makardig kedo asi. Ali adra bela siya ra wa manisong. Kuto ko ra ali mandi mala lura adrablin magkora isong sige. Kedo nga ra Palawan style. I see. Akong kaso siya message sigil ra mali de bela masalo singgal. Ngadi imol special prosecutor mla surbatime. Ay. Hindi era lora, nabot to the malungil conference, invite na madali pero lord gas. Ano adan mom TRT, asu betul biro siya kumya korap tala. Kailan nga ka, kami pero nga, man marami kining ra, telekampak, na kami adra media, nga kamaru abin ke Soleil, magi-direct ko kami super hindi. Ak suspect na mula siya, sira dosa dagal, tora udodra kampak originally, at taramle, ekora catalyst, ekora gel guris lilita mang mosweb ka. At ako say, don't worry, we're gonna hire a special prosecutor. Exactly. Maada migala mo confident mo siya diya kandi ungil. Ngaringiya abilis, Arsel, mangkarakalmal. Oo. Wala SP was hindi nga ako siga bili. Di ang mal mering lele selo mesra arar ma di mering nga kakmura adan mal guldu bertil ngaro obiso saya andi lungil om adarala vice presidente praktis alla lom teringil tax mere hotel ages ata kita makaram lo korti Ano ben jakam turti de wase. Halang mo umiding sa oba. Ngayon kita jaga viso ka ko ka de subject ra. Tial siugang mat. Culture mat traditional gid bolsa setia. Ila tial game por gid mal. Namo to lo sa dani atro sing batiu dra bani la tedo ba. Msiba akle mo wol ra siugang bela mo. Hindi ka rolela tial game por tambali malu bakla. Ala tambali underlying principle ra siugang. At the same time dira mura administration material government te alel wasi. Itirgalo bugul belaw abodreli obisirtir torno siya orkaw masawad advisor el atiagi el lusa dringa irmang to ra kampak adim lang advisor nga bugul belaw el bugul belaw sel gumesirtir rogil to en tamal merendin maleket ratir tumla mo rajime uliay megarin meeting etir emla mo kultibram lagyo mo kultibram nanguy Mokil di bera, angara de tiam nombre que sandi tum mokil di bera ngesar. Emraela, alda dur mera. Makol omda so sit mar silvelam la mo 28 years lo leget kara. Se version os kada makarang el mutul luli sel el belar gid todo ngalim el mutul mori. Ilang tiagi de lugar elia to me executive branch mal totally disregard segid el approach. Tiragan mal belakang din mengudretir, itian mal club gul tokor belaw, ala kabel du manian gul belan diw. Kor omisinin nga isi. Ila mesra social media mas gerrelat. Wala ka abel simbay wasi aliak ni belar gidarida. Kadwa imal wasi, ngaratam madangi. Tiragiril di ngarar ka blurir. Tumatara museum. Tumatara museum, you know. Baltang waise, hindi ako tingin hindi kumdas ang electoral government. Selo mesra rugul belaw mlamo. Bubla ka rin din balikat rifti. Hindi rin mo sutrir. Leng at ko mandiag ang tial dilo ra to ra negotiation ra kampak ma. Other belaw ra Miguel. Rulia nguk tos ngek ngake. Ako mesra rugul belaw mlatop de moray kril diga part. Mlamo dia ka do expertil. Namo dia ka advisor git to this part. You know, sel lamada target el am. Itigil man na mo club lo bugud. Diga si adro expertil to bugud.
Ati madali atin masunudir wasi. Un ngani umalot tel bita mula tatar kuma. You know. Ena po mesra atletar abruder keralsel. Mo uptetri rugul belau mar masil belau let mal blakarandil. Luase gigol mo yere sel lo dengan lir toka mo segit akum tasen. To me ma dia ka respectra executive branch and mortir. Akmal dingon mo segit akmal ko simbar ngit tokon na. Akli mo sa musesel gilta nga kaulundas sa sesel naringil eli. Away ka up ko la kumdas ya president makakale bet rol ada tigalo ulit nga ra obis. Bas temlo realize what happened last week. Sel tetela senate mortil malgiril madengel wasa a dorura toy. Tial teletar obrol to aklo tu tel tial klo tu tel to il morur. Lendi teletain esep el tomalim de mokot moklik tiang kumdas ang agil bumdas wasi mla arandi baul temelngit barugul belau eli mar sil belau mar governors mar speakers mar all everybody mer except asene ta optimasyo so able segi da ugas ngaram din lagi mo ngli tiang ko mla mo sai ni ngul belau wal sis bakaram Hindi kumdas yan. hopefully segi da mo mok spel to Hindi ako salo mesinira to ko ra government. Ako mesinira to ko ra generation. Lebo mesinira mi kara lato belau mar social media to kasi Indultin bro kayo rin. Tigam na mo, tigam ba dong mga sangrikit. You know? Ako na, simba ngi makmula social media di tengah ringan man wasi. Lete ko belang na chen sangat ako. You know? Ang majority kita na mo dia kal belang. Tiga dia kalau umarat tel sistem de kiral si. Tiga umarat tel kalau minta tel ada dia kalau umarat may elil nga ringan merde de gid mga sida kung das sistem. So, dia kadil belaw. Madya kadil senator sirgit. Sel Marcial ul mendiregal mering tira al adu adir kamrael dia kasaing adiregal tirgal adra niti jela sel parliament tir wangele omtera arno atol awase omam tira start al adu we're still in the dark direga ka mangu tira kam paktra Marcial mortirgal adra omtera adra bulu wase tiagira al adu wangara tete al adu so diregal dio sisiul teletan mau ulum Marcial dirgal Mermuti lang adir kal kaiget sa aldo adir kal mal close sel tigiran adra parlamento lasay dia girer mo ngil mo ngali tiang mo urti lagi dul step. Oiling ela ulmak bring it up. Tial rogil conference rak loba kal bladang ari. Ang bakambes amle gibil od partri magim na morgel magel. Hindi ka imorngil metiging ela kabalmento siyang bakara himol ng seur. Kailan milingil tila, adilo ka official, nga mle partner organization na Blue Noral. Malim na ka lerer national government, tila rubak advisor tir. Ilmor tila rubak wasi, kumkora marurak kaldibil. What can we do? Ay ka, dito ko Tukar aklat, dito ko aklat. Kung nasa sige na, hindi way sige ng tila buhay kalguk, umarara, ada bilal security na government. So man dia kalau partner tiang tidak dia kalau kreditir. Makumda suri nga ka tumi ak simbar ngiling. Loral tial to ilmo ya next atingil ngalge the next generation again absolutely tiamo di di. Kita kami terakhir tela. Ilanga base culture gid ay gal duy lo lapar at aga iraw duy. Pagida ngirman madengi. Tamam lor ngaw bro. Emlor sel ul sidaru el tigil maringi tigil ruba kar ngaw re mga souls nga sel mara labuy la mabuy el molmong akita legend kasi lang ulokong they receive a divine intervention. Ali dam larayang del may mastrira krisi maduy. Ay gal dual usper ngaw re o merkel morbelaw. Magmama tigda kama mimit tayang dele kami tir mama try to emphasize mo say gadi da kadil ngaral. Gida other belaw umranga ka culture gida umranga a divine intervention. Ay gal dul mo malabe Arbol de gado mo kilta blada ka o message gid. Ooy. Mang for political correctness purpose al tang adya ka pinunra Council of Chiefs in writing for the fact that gungul mastrir matribure gi se politically correct e culture gid le blada ka o message gid. Exactly. Ooy. Ilang ako kimus kimya example na rule abe nga kami kirayap makman madengi. A legislature ayap ada ka CL pasala mo trile ungil maral ala kalbora Council of Chiefs, Council of Tamol, a Council of Tilum. A review ni
Kasi ba tayo nila manwag to kabil ay ka temil mo hiyo. Dilik burun gel adik mo sa review give us a summary. Malwira ma'am, if I get good to our ear, I give send a message sa moral sa church mo say pastor ngay. Again, it comes to the same culture lagi. Lagi da umrang avlad ka ba ancestor spirit lagi da obanggit. So we cannot ignore those spirit and ancestor lagi da ngirma. I see. Si elang gureng sa ligid. Kada morsil tingin lang kampes. Man ba ela ewal bung ligid. Makmas kami ada lightning moment. O sing lightning. Lightning round. Principles loob nila. Mura. Dia nakamal di kede klugu kami alam dengan sing area kamaldira senator Sio Jonathan Isal mengakmal di ngutial te alle di wasen tirgel adal bukan rolin mo ata kam away yang gen ladol paral resist lo sing ngaringnya til orir belaw rolel omrula lagi emle soal adalla mesol mrula emle krigi emrungi lungin mal merolang mendak ulel omraela kadi ngusay gidel mo o tiklir do suede ko mamlat kara kay gidel ada may gabla rule ke belaw esel mal kuraba ba sebol sebela olbira lulaw el mo sel committee ngi emrula hearing rablia bulis Jadi mengabul mereka. Salma tanggil buy katagi sang ma. Tanggil bring tukol dulu abla bulis. Yang hari ini merura orang sepuaim kedirieng sesele del sande. Igel domes el telaman. Betul lo start el kuk ngari alungut mokl giren. Di domes yang muai al koram lo ula dolong la cecen saraat. Mentigal mereda bulis. Ikuk mentilok la ati kan angwa atara. Ang bar del besis bi mo mereda kita. Rolo tutelan la malak malonito sil olmol masel morogin osbrise el otobda la letar ulitial mongin ultimo kran belelo an na membre derikil bumesa igel al alma school badikam en dia kasbel ngasel gurlo Di komisil lightning. giredel o olito sil ngat maklit yang ite ako to luleral rakabal metrikiti ako to termal giret magil aurora blia pulis mo tutelalla. On the same line na delegasyon na marahil ngari ay Senate, may gululu kamiul adra media. Basku maringia tigel mormur te please gel ngari debate. Esel debate mo ker tigel ada mormur te mo fira gina lela syok mase. Ngaranga issue belal mo mes magil ikaw ngaranga solution rakal mo address sa gidel problem. La kadi darur te laba personality gid ma au dude ma adat. Sila lightning nga. Dia ka eli yang trui ma terung ngal gara Emmaus High School, Emmaus Betania High School am Oktober ma. Kardi yak tira di mom ter gitu ngatiang ma atal tial TMC edi congratulate tir ngiloreri mar parents tir ka dira congratulation and morti. Akunda so next high school graduation al amo Palau Mission Academy kardi regal advance congratulations and morti. Ya kuman sulal tede ya ada TMC ya mau misra senator. Nga imulto ko yung senator el mal amazing nga. Kagit man ngarba pa senator im netial mil tautra lenser. Kadum dangalia senator isalwa he speak his mind. Si lombra ring ito ka todra kali. Barbe klava misa abring ito ko mura para tiksetir. Nga ako magklima ng opportunity lang yung tautra lenser. Manangel wasing agano kam dang liskid mindset rasyo. Tiom da so sa bela mo misiringi ma family ringi mang may the God bless your family. Iro ma siya last statement ra mo ko gitra. Ang milbud el mura agarbela or ila al mon mutra. Sa day ko man sulang siya ko sa